Канал Алимы Шамильского района представляет. Масала цофулана сейчас Шамиль имамги какун. Уэтсунуго цогито алимчи го Мухаммад Мухтар. Го газета цалар молсин утунги ман хадит мақум го газета. Шамиль имам какаро сейчас уэтсижинди qo'ychilar. Didi qilan yachinigo sonlo askoy ballahila Said Muhammad asangidila Said Afandi asangidila has qamugi jubi kurashilona. Didi sauna qilan dile Şamil imamgi kakarav Said Afandi qudisul hewgi kakarav chaatsa durwas wetsunuk arani hebish khadu qoramuk arjo hebish shintlete kutagata shukru habize karagojo helhetin sakhal chai kakara chaze tingi nitlerwaski kakunoti hebish nitlete kutal shukru zikarjo hep kolin nitletingi oldu khunsudan nigi nitler murad alde şeyde nitletingi bihahi tluyni alas sabatun horju kolin de bilen onu qizandı helhedine jogo soygin khaldi talak adabugo sonu khadiyat andi askı qizan lewasilin onlar ha nitler wasası haburjo nitler wasatı çiye ha muqaran şiddetle kilan hemar şiddetle bukilan Şimdi nit bakil se karaj goro hiç adaru khabigi hezul naslugi hezul talneş umrugi toba unkol harat sortu shiba khanigi toba tanchide kwergere bahun tingi umru une ank ilmisal dogi chugo zaychi obraz jizni hel hedunu gi chalu gol hamjo gol masala dole qadiri tu alfil indi quduk ularu شاي قدر تشتري له هذا غول سبب غول دينم إنجيت العدوين حقير هذا التصوير جل سبب تون وزول ناس لا بيجي له تيجي راس كعيب جت بطل وذلك كل ذيك يكون هذا زي الله الهل شاي له خير